Evo, jednu za Dijanu, jednu pjesmu. Ajde. Jednu za kraj, ajmo. Dakle, ja odjavljujem ovu emisiju. Dragi moji, Istro Mila, tome roda hrvatskog, se ori, pjesma mila, sučke pa do mora do. Glas se čuje oko raše, čuje mirna draga mir. Sve se diže što je naše, Zarad gori srcem svim. Ma sve se diže što je naše, Zarad gori srcem svim. Bravo, dragi moji, bio je ovo još jedan ponedjeljak, ovo su bili koktelsi, kupite, pojačavamo u svim prodajnim mjestima uz Glas Istre. Tako je. Sve ono što nismo rekli, sigurno smo tega puno pozabili na www.koktelsi.com. Hvala lepo, draga publiko, će nas podržavate. Kao što vidite, vi ste nam vječna inspiracija. Dakle, za sve ovo. Dakle, još jednom, prva tri koja nas zovu na 06050709 dobivaju 3 DVD-a, ali nemojte zvati pretjerano. Prva tri kad probiju. Kad probiju linije, tako je. Dragi moji, bio je još jedan ponedjeljak, bok, vidimo se. Pusa! Bok!